Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba usaphila-ke. Mina ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma ngabe usamusha-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ungixhase-ke ucindezele-ke ibhathini subscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje, awukhiphi nesenti-ke lemnyama-ke leli khona uzokwazi ukuthi uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engizobe ngikufakela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke ukuze ngingaphuzi lezi ndaba ongawenza njengamanje ukuthi-ke lapho-ke ucindezele-ke ibhathini usubscribe njengamanje-ke udabulethe lona-ke namhlanje kulethele-ke omunye umlisa-ke laphana-ke odume kakhulu ngikukhankasela-ke M_K-ke laphana-ke ey'nkundleni-ke zokuxhumana-ke laphana-ke useveza-ke imfihlo-ke laphana-ke ngokuxosha-ke kuka-Jacob Zuma-ke laphana-ke exosha-ke abantu-ke laphana kwi-M_K. Njengoba sazi Jacob Zuma ngempela engathi-ke yayidedela-ke imbazo-ke lapha kwi-M_K emva kokuba-ke yaxosha abantu-ke aba-18-ke abamele-ke i-M_K laphana-ke ephalamende-ke kanye-ke nabanye-ke futhi-ke lo mlisa-ke uveza-ke ukungaziwa kodwa ngifuna ukuthi mina wezwa ngami phela into nje udlala-ke ividiyo-ke uzizwele wena-ke ukuthi-ke uthini-ke lo mlisa le. Mina ngicela kulapha masuzwile-ke le video lena ungene ama-comment section futhi ushiye uvo lwakho-ke ukuthi wena-ke ucabangani-ke ngalo-ke lolu daba-ke lolu-ke mesicindezela nebhathini nje subscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje, ukhiphe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke kozokwazi phela ukuthi uthole nezinye-ke iy'ndaba ezintsha-ke nje ngizoloku kulethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke. Nayo-ke le video-ke awuyithokozele. Hayi, siyazizwa indaba ma-M_K amahle. Uyabona uma ngabe niseza ukuthi kunomuntu omisiwe ku-M_K omiswe isigungu esiphezulu se-M_K, please ningethuki, ningatatazeli. Remember phela, let me tell you, kunabantu abayihambisela bona i-list yabo esingabakhethanga thina, abayikhetha bona ababhalana bodwa besuka kwagogo, abantu bakagogo laba engikhuluma ngabo. Bahambisa i-list kwi-province, abanye bahambisa i-list national. Kwaziwa ukuthi labo bantu laba yithi la kwe-ground esabakhetha, sibakhetha ngabayihambisela bona i-list. So uma ngabe ibhomu lihamba ngokuhamba kube khona la liqhuma khona, nazi ukuthi i-M_K njengamanje nganza ukuthi sekwi-process iyaklina. Ningamangali kuze kushaye isikhathi sama-local elections still isalokhu iklinile i-M_K, ngoba kunalaba abantu be-ANC yiyo laba sibambezela beze i-M_K ngayiphambili, laba beza ngokuthi bayabona ukuthi i-ANC manje ngathi iyafadalala, ithuba bengakalitholi lokuthi bedle bona ku-ANC. Abanye babo basebedlile bathi ake sisale sesizoqedela lo mgqiqo ngapha ku-M_K. So ningamangali nganza ukuthi manje kuthiwa khona umuntu omisiwe nje, ningamangali. Kodwa engithembisa khona, uyabona thina esinane la, ngeke nizwe kuthiwa uMacekeceke umisiwe, nizwe kuthiwa uKhomo umisiwe, nizwe kuthiwa uLindana umisiwe, nizwe kuthiwa uLady Lee, uLinabela umisiwe, uPrince umisiwe, uNandi, uChilisi umisiwe, oBaba uNjomane bamisiwe, obani abanye ngababalanga, oMkhonto wamakhosi, oSisilindi nabanye nje ngababalanga nibazi ukuthi nina niyendibane nabo lapha ey'nkundleni zokuxhumana. Maningakezi ukuthi labo bamisiwe kushuthi i-M_K salokhu injalo, so lokhu nje sinilethele. Remember phela thina sikho kuleya list, futhi thina siyidinga uyithola sikuleya list, futhi thina yithi esisebenzele umkhonto, thina esirecruitayo khona la ku-TikTok. Laba bamiswe ngaza ukuthi nize ningabakhaleli, i-most yabo abantu abangasebenzanga amawedini abo. Ungambuso wadini yakho wenzeni, abenzanga next. I'm telling you, ngikhuluma ngento engiyaziyo, abenzanga lutho. So bona babheke ukuthi ngoba lezi athithi bale lapha phansi sisuka kuzo asazi lutho, so amsathini list masifika la kwi-province noma ku-national, i-leadership ye-M_K izokholwa ukuthi le list lena nje wabeyiletha nje thina sinesandla nathi sivumile, sathi cha usibani bani uNkulunkulu wami siyamenyusa ingahambe yosimela, kanti abazi ukuthi lizohamba lihambe ibhomu lilokhu liqhumile nje kancane. So makuthiwa kumisa umuntu nganza kwethu ma-M_K amahle, ningethuki, umkhonto awuhlakazeki, instead lesikhathi ukukhula kakhulu kunakuqala, ukhula kakhulu kunakuqala, because lokhu sikhiphile nje amakhobe swalahle eceleni. Sifuna ukusalela into esiyifunayo, sifuna umbila la kahle kahle, into esiyifunayo umbila, silokhu sithatha amakhobe swalahle eceleni, sithatha amahleza swalahle eceleni, into esiyifunayo yini? Umbila. So makuthiwa khona umuntu omisiwe, ningethuki, ningamangali, ningashawa uvalo, ningathi M_K iyaxosha. Kunabantu, ngiyaphinda ngiyasho, abanye abaku-leadership bebengazi ukuthi kunento eyenzeka njengale, kunabantu abahambisa i-list lapha ku-province, abanye bahambisa ku-national, beyikhethe bona beza ngalomqondo wakwa-ANC wokuthi la sizongena futhi la sizophatha laba bazozwa ngathi
thina sizodla imali la thina sizodlova ku-ANC kudala sidlova. So ningamangali-ke iy'ngane zakwethu, ningamangali makhona umuntu oxoshwayo nje shayani ihlombe ukuthi MK njengoba imisi umuntu oright kusho ukuthi umgqiqo usaqhubeka. Umuntu uyabheka njengamanje uPresident Jacob Zuma unesandla la ku-MK kakhulu. Akekho umuntu la eSouth Africa osele okhona omkantshubomvu njengoPresident Jacob Zuma. Yazini ukuthi njengoba siyivotele MK njengoba simthemba nje ngeke azasenzele phansi. Yena umuntu osemkantshubomvu ke manje ukudlula. Omunye ngakutshela ukuthi ipolitiki mina ngiyayazi, uzokutshela lokho akutshela khona. Akekho umuntu oyazi ipolitiki njengamanje ukudlula uPresident Jacob Zuma. Asimthembeni, asiyithembeni MK, asimthembeni la abantu athi njengamanje ngithi sibani hamba okwenza ukuthi abantu abathatha instruction from yena, abantu abathembayo. Siyazizwa indaba kusho mina uMacekeceke.